turahanuye umutawuni twafano bamwe abantu bamwe abasubuze na nabamumba hagizi nakusinga munonge kiro kigeno miso achikwatagenera no mwisongozi alien skin ntwendaga mbona no go mukuru agire cyo akwasukwa na yerizo comment ye wenkawe embere na agire bata achikwatagenera no go mwisongozi alien skin twakwakira ati first mazo yazira mazina kamukotera kazina yebare mwana wanje shukorani kachayina nawe n'umwana wanje tumanyana tosere tumanyine nibanyita Mujundansoni Obama Kandi ori in charge wa media Western region abwamuzikine rugaba mwenu turukure birukubaho umbeshongoze nkebi tworanje tugarire nyuma abwa kuba music industry ya Uganda ekiriye nyuma kandi wanorebera umeze ntaro erimo ko kurwana umweshongoze uri kuba yargayo yanda kugira tutumu bagenzi ba ushangana bamutera mutwe tubari kwenda ngo arjeyo habo kuba alien skin none injira ngo kurga yakajangwe arnyuto tarukwenda kusubscribinga wacaguranye naruwa M7 nababi no rights ze okuba independent abantu nibinje no shanga watari mbibina byo butegeki and abantu banupu bacetegereze kumanya ngo umuntu we no mweshongozi tikumansa ngo no muhagizi wacaguranye ngo kumbe ni ndeba abantu upo no bamujuma bagira ki habo kuba ayino bugabe okukansoringa ekivuro yareba ngo tarukuza kubasa kuchikora okucuro kurya sente z'ekivuro kandi akaburrayo obwabire numureba ntwagira general muzikine rugaba akabaturaganise ku promoting talent and sports ebyemizano kubita mamani so wareba ka alien skin amana guyayagira na reve yaba yahikaho okushanga hatungwayine abantu abariyo bamuremerera bamutema amaguru bamutementeje ahabo kwandi benda subscribing muri cyaguranye ngwagire ngo no wanu na people power itwe kabanya Uganda narabantu bakwagira music industry ebyo tubyo bikuru biturukwenda itwe chukuro music ntwenda message mweshongoreza message ezuru kubasa kutwara umuntu wa burijo omisho nazo kagira kizamugasha in fact shukura tindi happy na nebikureba za TikTok ko kurebaho abajungu bono batahe binte byo mugasho ataho nasharure bicuri ataho ayine technology ubundi yo kuhinga bicuri nari umuceri nari za watermelon ababita ba Africa abanya Uganda warebe binte bakuta TikTok ojinaho wanda na hato jigure urebe binte bya TikTok ono yebuza twabantu twenda kugira generation enungi erukubasa kugira iki yakora erukubasa kugira iki yato mukatare okucuro kujumirira mu government nimbi ngata music industry umuntu nazo music yahirwa cyakwate yo kare niskino cyakwate umukire kacini ari umwaka gumwe no shanga yagira ari no jangto takuzagwa Jenson takuzagaruka hasi none injira abanya Uganda biniteka nke yanje barebe alien skin nko muntu orukwecweramo kandi tari hiteka ari yone kugira ngo alien skin ashime kwa nabaryo muhagizi wacaguranye in fact ndebire nababuza cicene basubiza mugamba mbaridemo rukwe ye basajja mwe cice mu manja cice bamubanja tango cyabanyiriza abantu abamusupporting rero nakuruma kali ya live ya tire smart muzeyi wandi badengo mpe bya kabiri wandi badengo mpe motuke yamanyi kandi mu weekend bakora ine motuke yamanyi bamango ya setting wa muzeyi abebyo butegeki niwe ejotin kuciranga chukuru amwe politician in fact amwe senior politician abebyo butegeki no batmao kwizira na tujya mu 7 n'umuntu mboro kwererukayo hata kora nawe aha betkamya kwizira na jatu mu 7 tayina magezi tayina cyategeza kuyamwiro bwa mineza atu mu 7 yasinga magezi kati yasinga magezi munsi yona tari yamusinga magezi ekiro kumanyisa ngo ababebembe zabo turi kureba aba FD so barebere banandara amafati bamazire kwihayo sente za bazihire tindukuza kugira ngo bazihire wa president abo kwati nyine evidence ejo konka bazihire hona bazihire the fact yine bazihire ekiro kumanyisa ngo ababe opposition nabo tuyino mu ihangomo ebigenderwa byabo tubyo kuhindura abo bembeze bwa Uganda ebigenderwa byabo nebyo kwebisa na cyaguranye nabasa kuba ino kwa kufuna umukubaho kweye so abwenche nanda kurubaterera imfuna ya alien skin cyaguranye kwarabe natekateka ngo natane kiyaganda ni manisa abahagizi bacaguranye kuba arabe batekateka ngo alien skin amesingira ahabo kuba tiyaza munupu cyaguranye ayine barumunabe umwe bamwita mikuwayi ayine nabanda beshongozi abeshongoza abo kuba kore bivura abantu bakuzayo
ahabwenshi nabatekateka ngo alien skin bamukunda ahabwacaguranye batakubasa kunda barumuna manya abana ba geto nabo basapotingira alien skin kandi nono ukakireba so niwe ninjira ngo munshongeje munywano wanje alien skin akine chance bamuhereze chance ngo muntu kandi akorese demberiye abase kure byakwenda ibe kumuherezo busingi barere kumutapuresha ngo ayine kora naka ya ba abitexi nani ndeba Westin Sabaramu bamwinterviewinge kwa tenari skin abamwe benda kuchitwara moshoti yina abamutiro muside nje kustamport ko alien skin aroho alien skin ayigambira niwe mu follow winjire yagira ati nyowe ti kusubscribinga mu kibina cyona kandi cyagambe cyabe najya ati president ompe motoka ompe president akatumuzeye yatumuzeye ompe motoka ompe agambiro bana bulletproof mana bikebe niho ninjira ngo ebyo president Museveni wo wenka imwe abanyamakuru hariho babirene bamwinterviewinga yagira ati tuzube twasigaza nkihanga nekizubu cyo kugira amashanyarazi mingi umunyamakuru ngiwe yamubuza ati wa excellence kawajya ngo twine kizubu cy'amashanyarazi mingi atecho nchumayota ati gotoma ni kusaga alien skin nawe n'umuntu nabasa kusaga aganire embozi kandi ninjangwe cyo nawo umwe abira inemu ubutashemerwa abwe bijumo ebabirene bamujuma